Srpski pokret obnove se već bezmalo mesec dana nalazi u svojevrsnoj kampanji koju smo nazvali kampanja istine i koja namerno nije nazvana predizbornom kampanjom, jer makoliko to možda čudno zvučalo, nas izbori u ovom momentu ne zanimaju, jer smatramo da izbori nisu ključni problem i ključni izazov pred kojim se Srbija danas nalazi i da nije najveći problem našeg društva do kakve će preraspodele političke moći nakon izbora doći. Upravo suprotno, dakle, smatramo da je najveći izazov naše države to da li ćemo do kraja godine uspeti da se izborimo za jasnu i nedvosmislenu evropsku perspektivu za naš narod ili ćemo, nažalost, ostati u nekakvom statusu večitog kandidata koji se koracima puža kreće ka Evropskoj uniji godinama, kao što je to slučaj sa Turskom, ili još gore da ćemo se naći u poziciji u kojoj su naši susedi u Makedoniji, da nakon dobijanja statusa kandidata počnemo da se krećemo unazad. Smatramo da ima sasvim dovoljno vremena da se u naredna 2 meseca korenito i sistemski promeni državna politika prema Kosovu i Metohiji, na taj način na koji bi se jasno otvorila vrata evropske perspektive našem društvu, a u isto vreme zaštitili legitimni interesi našeg naroda na Kosovu i Metohiji i našeg religijskog i kulturnog nasleđa. Kampanja koju smo pokrenuli podrazumeva čitav niz tribina koje smo do sada održali. Pomenut ću samo veoma posjećene i uspešne tribine u Somboru, Bačkoj Palanci, Kruševcu i Kragujevcu, gde smo sa svim našim prijateljima koji su se našim pozivu odazvali, otvorili sve ove bitne teme i govorili o istini o kojoj mnogi od nas nemaju prilike da čuju putem centralnih državnih medija i na druge načine. Zbog toga smo upravo ovu kampanju nazvali kampanjom istine, jer smatramo da istina leči, da istina oslobađa, da istina mora biti rečena, da građani moraju biti informisani o najbitnijim temama u našem društvu, jer samo dobro informisani i obavešteni građanin može biti nosilac istinskog demokratskog sistema u državi. Naša kampanja se nastavlja narednih dana tribinama koje ćemo održati u Nišu, Užicu, Zrenjaninu, u Novom Sadu i Beogradu. I ovom prilikom također želim da se zahvalim svim našim prijateljima koji su se odazvali našem pozivu i učestvovali u svačijim tribinama, a pre svega predsedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine, gospodinu Nenadu Čanku, koji je bio gost naše tribine u Kragujevcu. Ja se izvinjam ukoliko je moje obraćanje bilo malo duže. Rekao sam da je ovaj skup pre svega neformalan. Sa nama su i potpredsjednici Srpskog pokreta obnove, članovi predsjedništva koji će rado da nastave razgovor sa vama, da vam se obrate ili od njih možete uzeti izjavu ako to želite, a za nekoliko minuta će vam se obratiti i predsjednik Srpskog pokreta obnove, gospodin Vuk Drašković. Hvala vam. Sanje, ja ću vam reći samo 2-3 rečenice. U izbornoj kampanji koja je pred nama, Srpski pokret obnove će insistirati na svoja 3 glavna programska cilja. Prvi je Evropska unija, drugi je Evropska unija i treći je Evropska unija. Svi ostali programski ciljevi o decentralizaciji, regionalnom ravnomernom razvoju zemlje, rastu zaposlenosti, rastu životnog standarda, borbi protiv pljačke, otvaranje tajnih dosijeja, demontaža starog antievropskog poretka biće besmisleni i neostvarivi ukoliko u decembru ne bude potvrđen status Srbiji kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Hvala vam.